Yenke babafana ngembona inkosi. Yenke babafana ngembona bafana. Ngithi mthandi wendlamlenze, mthandi wenkosi kaMaskandi, mthandi kaKhuzani, phelelani nonke eSoweto ngomhla ka-29 umcimbi wokujabula wokujabulela i-albhamu yesithupha kanye neminyaka ewu7 uKhuzani esendimeni kaMaskandi. Bobe khona-ke abaculi abahlukahlukene ungaphuthelwa. Ithuba lamangengibonge kulelizwe, isikhathi samangengibonge kulelizwe, ithalente lami loleligunyazayo uthi ngiyoba lamatshe kanginankomo mina, ngiyoba lamatshe kanginalutho ekhweni lami Malomi baba wami lapha engkhona yekuba baba mzondize lonke empiyamba wokukhula saweza othina kushinkomo zamadoda Yakhona inkuze nyambile ziyazinga nethuma iplapa isukwenza foni imnyango shokwaphela Sengizosuka la ngibikela inhliziyo ngokwenzayo kimi. Yeah. Ngoba inhliziyo yami yona yenza kubi. Yeah. Ngoba inhliziyo yami yona yenza kubi.